Sisa. Testing. Kuchak na kain long. Testing. Bangos. Amo askışık audio problem na amo koska Testing. Kung lang Bushek. nanas okay. Things everything long okay. Kal kulo. Kaya tumanol digin just kulen na wala iplalge oh na katta ko. Evine Elia mga mo gina reschedule yet jalgaslas na you go. Kaya nga naman long. If you know alongside God got mold na do ma nakata ko akfasya do. Tingin just ko vaga long. Okay long yan na. Usa na wang bashem. Kung naman Bushek. Okay. 1 second. Alright. Kal Kaya in dalagat le ke technical problems yan eh. Kasi mold na lutu, kita bata ka lutu, akfasya may na nagawin ngayon. Na kulong alap na siwas na kayo wa, akay kawas,